Murungamiri wa wondi ya Magumoni Alex Mugendi nerite akaribo bondi ubo yike ngavana wa Muthomi Njuki kenda batungatira ora kubatere. Mugendi akiaria gwite wati kuona kwina thina yukitu ari wonda admin ari ucindo the KMCA akimenere baraba kwenda kwangaratanya uritingu ndene ya wondi eu. Hiyo mko nayo kwa mipango alishaniambia. Muchemanioni wa wakira mwanka wa kiama gya kugaiga muthitho kia arimi bairia gya kiracha aramurugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi ura aijikene monota wa Festo atheterete itagaria ya gavana Muthomi Njuki ria kumwandika wira ya kurugamira wadi enu nyuma ya guchindwa kithuranoni gikuruku gitini kira arwagira kia MCA wa wadi wainu. Mugendi ariuga kwandikwa gwake wa gichacha ende ikenda arutira akariba wadi enu wira. Iwa na gitikiri anengero kira letire thina. Nigutuka antibati gutumwa Magumoni. Nigutuka antibati gutumwa Magumoni. Dunti chene mendandie ko nantena thina na kuthie mugwe. Itikabari mwira kau. Nuntu bulanka rutawira mugwe muyo kamukegutaga. Ariuga amwe na kwigwa arugamirite wadi enu atire na bataya gukoria MCA wa wadi enu no abanini kire uruti wira bwake. Eni na menyire ni kana cindwa gite nimbe uri acindire esina gite atia arutire antuwira. Nti muobe nabe na nti thina na muntu kana ugire gankire nti kwenda gutuika raira nikenda uri athurirwa gitate Nkruki na theterete gavana Muthomi Njuki akimenagiria MCA baraba egitio bakimeneria uruti wira bwake. Kira kwenda turombera tongoria ni ana mama ange maimbali no ingine makina wira wendelee kurutwa. Si sawa? Tuna MCA umwe darakani 24. Ni sawa? Tuna MCA 24 mana ni mama kunegena. Simenda mumbere atire. Ni mana mena dena kana ni mama 20 mena nkoma. Mama 20 ni makuga wira no kurutwa wega. Nani madi makabemberesha ngavana makamwira ngavana wakwa gwekala kwagie gwekala mama kurutawira ni mama 20 mena thinae kana ni mama mana magucengana mama na Ariuga Njuki na rutete wira inene nterino ira igutima akabatara kwegwa gitijo na akari amuna atongoria lani cia chuka tauni onde kana no ekerire ngavana Njuki sema lani ya chuka kuthie kibumbu no ekerire ngavana Njuki yake tano MP lani ya kuma njenulu kutanjira ni nwekira Muthomi Njuki lani ya kuma bale mesako kuthie na nyuma kuthie wa county commissioner kuthie kinya kwa polisi nwekirite. Timothy Mwangi uranwe mukaririete wa kiama giki kia arimi na watirite ndeto ino akiuga ati kinyabota arimi ibatethekete anene kumani na thirikari ya Njuki mono nyuma yake kubakira obichichembia amwe na kubongera mashini yenge ya kugaigairia. Ambia ngavana tumeshukuru tuko pamoja naye na tumwambie tunangoja sasa as the commissioning of Kiracha Dairy Farmers Cooperative Society new premises. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.